Welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी यता रामेन स्पाइसी फुड च्यालेन्ज गर्दै छौं. हामीसँग हुनुहुन्छ आइसा. वेलकम टु आवर च्यानल आइसा. थ्यांक यू. अनि यता आज बुलडग र इन्डोमी मिक्स गरेर हामीले नुडल्स बनाएको छौं. दुईटा अंडा छ यता अनि you are just shaking your Are you head. so excited? Yeah. Challenge. Okay. It's your first time, no? Yeah. It's your first time eating this bulldog? Yeah, this is my first time. I hope I like it. Okay. So Indomie you have already eaten before? Yeah. Okay. अनि इन्डोमी चाहिँ यताको जस्तै नेपालमा करेन्ट भने जस्तै इन्डोमी चाहिँ यताको स्पाइसी नुडल्स हो. हामीले मिक्स गरेर बनाएको छौं. अब जसले चाहिँ पहिला सकाउँछ फर्स्ट हुन्छ. हु कम्प्लिट इटिङ फर्स्ट Yes. सी विल गेट दिस Money. 20 dirham. 20 dirham भनेको नेपालको 800 जति हो है गाइस. 800 जति हो. यो 20 भनेको कम होइन नि फेरि. So she will get money and who lost she has to eat chilies, green chilies. So are you ready? Okay. So कसले भन्छ अब 1 2 3 स्टार्ट भन्नुपर्छ. Okay, who ready? It's not hot, I think. Is it hot? No. Okay. Let's go. Ready? 1 2 3 मेरो go. धेरै छ कि क्या हो? Oh my God. खानु दिदी गम कि गम. You got? No. You can eat slowly. I'll also eat slowly. तपाईं खानुकै Oh, it's छिटो. very hot and spicy. मलाई खोकी लागिरहेछ कि त्यही भएर रेन्जीलाई लिनु भनेको भिडियो. यता सबै पोल्न थालिसक्यो. We're gonna make like this. I direct. Put You have to inside. eat egg also. Woo! Oh no. उता रातो नै पिरो भयो. छिटो खानु दिदी. यो त कहिले खानु नपाएको जस्तै खाइरहेछ यार हामी. Pas naman to. Oh. वाटर ड्रिंक. नेक्स्ट रेड कलर. Yeah, tignan mo. Pinis na ako. नेपाली versus फिलिपिनी. Oh my god, challenge. च्यालेन्जमा के बोल्ने पुरै मलाई पनि तिर्सिदिनु न. मसँग टिफिन नै छैन. नाम के हो उसको? आइसा. आइसा. उसको सकिसक्यो.
उसको छैन धेरै छैन जस्तो छ नुडल्स जित्यो भनेर मुरे Eat. One egg left. I have also left, no? Unlost na, ayoko na. फाइनली विनर हाम्रो दिदीले जित्नु भइसक्यो यहाँ सक्यो यसको चाहिँ यहाँ एक बाँकी छ एउटा एक बाँकी छ एउटा एकले गर्दा Ayoko na. पुरा पिरो भयो नेपाली वीर गोर्खाली पिरो यो गुलियो खान दिनु न Eat this. Have this sweet. धेरै नै पिरो रहेछ यार यो त रामेन दिदीले जित्नु भइसक्यो ऊ हारे फिलिपिने हारे नेपाली जित्यो यसलाई धेरै गाह्रो भयो जस्तो छ गाह्रो भयो जस्तो छ स्विट इट न खासर खुर्सानी खानु पर्ने हो तर Okay, first. Punishment? No. No punishment? Really? I cannot. First be relaxed and one chili you No need. life. First be cool. Drink water. You can drink. Guys, यहाँ पुरै पोलिरहेछ यता रातो रातो भएको छ रातो भएको छ उसको त रेडै फेस भएको छ मेरो रेड फेस भएको छ छैन पुरै रातो भएर यहाँ पोलिरहेछ यति जति त आमा have this Yeah. this is very cold look cheers cheers Filipina and Nepali. yeah we are friends दामी May win na eh. See? But you tried very good. But you see too much hot. Thank you for coming to our channel. For you, much welcome. चलिरहेछ छैन No head. उसलाई भन्नुपर्छ You can take and eat this. On गरेको हो खै के भयो Open this one. After this, no head. Oh, let's have popcorn. See, brought popcorn. Call na husband na finish na eh. Just one egg. It was very what competitive competition. It only left. Yeah. Wait, you know? उसले चाहिँ साथीहरू उसले चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नलाई मानेन सो उसलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो उसलाई चाहिँ You can speak here. You know, guys, this challenge so good Yeah. because first eating is not spicy. After in the middle, oh my God! Until now, see, Yeah. but it's good. So I was our My friend is the win. नेपाली 20 ग्राम मैले जितिसके अब उसको खोर्सानी उसले खोर्सानी खुवाउनु अब you have to eat one chili you have to bite and eat उसले चाहिँ खुर्सानी खानु पर्ने हुन्छ त्यो This पनिशमेन्ट is मान्नै my पर्छ so punishment. This is my punishment. Eat. So, Eat. oh Aisa Is it spicy? I think no. You can drink and No. no. Yeah, it's not spicy, no. Okay, आजको च्यालेन्ज यति नै हो. Thank you so much.
for this much for today, guys. So we'll bring more, more vlogs and food challenge. We'll bring also mukbang in another vlog. With Pilipini. Yeah, with Filipino, with her. And keep supporting, guys. Subscribe and like. Yeah, thank you for coming. Subscribe and like. सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला हामीलाई हाम्रो च्यालेन्ज फर्स्ट भिडियो च्यालेन्ज Let's say bye bye. Okay, 1, 2, 3, start. Bye bye.